دجی داگیر کرانه برسنگ دجمنانه دجی داگیر کرانه برسنگ دجمنانه ای هی زور و شورش گره ای هی تهت وکی شره گیر خازی سربستیه ناخازید بندستیه گازیا خلکی هجاره زور و شوارا سمیانه مید خازی سربستیه ناخازید بندستیه گازیا خلکی هجاره زور و شوارا سمیانه حمایه دادیه اید خازید آزادیه حمایه دادیه Merve ve maske bigrin. چه دبه؟ یا نجاره تجم نافلتی زارو آفرین بالدار بود بی بسکنینم ها زورو قزیکا ازی وک زورو بوما از اشورا بیشم کاس چی دفکرم خورتنو اف زورو نوازه بگمان وسایه چاوا به یک دستی با حمول اشکران را شرط کرد تمام او حرمانه کی راستینه تشتی کو از خوازم اوه شرکنا با ارتش روک زورو بالدار بخور تو اری بالدار به دبه کو یک دبه بیزه هی اون هر دوی این ترسونک اونجا کسی چیتر نینن ارتش دی سرور لی هون چه دکن تشتک نا لوما هون دی ترسن کو تشتک بکن ناترسم کل سر پیین خو بمینم از ترسونک نینم اره راسته کو سایه دم هاتیه کو هم شر بکن دوی کو هم نشانی ارتش بدن کو جور شون هم قبول ناکن هم عدالتی دخوازن جبو عدالتی خورتو از دکارم جبو و خورنکی اکرام بکم جبو عدالتی او چتنه و دور لما گرتنه هون فکرن کو چه بکن جه عربه پیابن جبو کون زراره نبینن هون هموجی ایرو دکار خوی پیشنده نوازه بون آفرین از بوه شانازم و نشانی وان فیکی فروشانده که هون چقاس ویره کن واو مش ماریا را گوت کو دوی از بچم باجر لور جلین نو ببینم ها؟ لوی داره چه دبه؟ ها؟ او وی خورتی اریشا قیزکا گل فروش کر و هول دا کوش بازار درخه و انا سکناندم کو افتشتکی باش بو لی دورا و دست بکرن لی خستن لی از دفکرم کو او هنک پیش دچون اون دبینن کوش تیرا خطان خوار او دوی اموان بسکنین دیگو قد تو سانه فکرن ها؟ سروک چته لور کوری فرنانده قیهون نزانن او فرنده کو شرکت اوی کشتی هایه؟ هکم وی مالباتی بغی دینن دی همو کاری می خراب کن او دیگو راسته کیچ کرم خوره دیوچه برد نیشینن بدور که به ای جبو چه هونه لکو هره؟ جخواه تیر کتایه؟ او کیه ام باجر پاقش دکن ام سخته کران جناور را دکن همو اوه اری وسایه عین کو وک زورو دکه اره ام جبو عدالت شرط کن عینی وک زورو امی قد دستوری ندن کو کس جن و زاروکین معاجز بکه و امی لوی باجاریش بو عدالت شر بکن دگه زورو آم بیوی هایده او خودیو او صداقه یکی پر گرینگه او صداقه هر یکی وک زورو بخواه تجی صاد فکری دیگو؟ اره از خمگینم او افضل لبه او نشاشیاته بود تو تزانی؟
ئەزان دکم و ئەس فێم دەکەم کات تو چێژ دەکەی لێ ئەو پر زێدە دەچن ئەو شاشیە باوێ مەیە چێ؟ تو دەخوازە چی بێژی ها؟ ئەو هێرس بوویە ئەس باوەرم ئەو ji bavê me xeyîdiye Em bê sînor divê meseleyê da ji te minnetdarim Mîrza Fernand anha karê me baş dimeşe me hemiyan ji vê hevkariyê qezenceke baş dest xistiye zor spas ji we re Xwazika asarajê numuneya we teqîb bikira Mîrza Fernand Erê dê ev jî kirinin edetîv ze baştir be ji ber ku karê wê çêtir be. Baş e em li benda paşerojekê bihêvî bin. Baş e fermadar em li benda civîna bêne gelî cameran? Roj baş Mîrza Fernand. Bavo ji bo çi tu guh didî van mervên tirsonek he? Ji bo kar kurê min? Tu jî tam tirsonekekî dinî. Şkereme xwe ket Hûn ji meymûnan ditirsin? Wek karsazekî tu nikarî bêyî alîkariya wan karekî bikî lavê min. ket ji wê rojê ve ew bi bavê me re neaxiviye ez nizanim ez ê çi bikim ez ji bo wan pir xem dikim û ez ditirsim ku dê ket serê xwe bike belayekê rastîn Diego ها؟ ئۆ ئەس نەباوەرم ئەس دەزانم پلانێکی من هەیە Diego çi bi serê te de hatiye kurê min ئیرۆ ئەس زێدە ناخوازم بخەبتم و ئەس دەخوازم بچم سووکێ و بگەژم هەڤالên xwe hûn dizanın تەمام تشتێکی کردنی تونەیە ئەس قەت نزانم کو بە ئاوایەکی تەخواستیە کو tu بخەویتی ڕانداویەکە وی li derve tuneye ez ê biçim û bigihîjim hevalên xwe bi xatirê we bimînin xweşiyê de tu başî Mariya tu başî ez xemgînim Mariya Kalıp Diego bile. Te tiştekî hene dîtî bû. Ya Rabbi tu berbat xuya dikî. Niha em ê çi bikin kêt? Dibe ku çi bibe? Belki em dikarin erebeyekê dewletê bişelînin ha? Fikreke baş e êdî kêfam nayê ku em bi zarokên ne başta şer bikin xurêkan bidizin Ka binêre tu dizekî ji rêzê nînî tu ji bo heq û edaletê şer dikî vê ji bîr neket tu carî. Tamam xemgînim tenê serê min têl ev bû min tenê pirs kiribû hewce bikirneka fîzîkî nîne dibînim hûn ji xwe re kêfê dikin dibe ku ez jî tevlî bibim ha Em te nas nakin? Navê Diego ye. Tekane kurê Alejandro Vega ye. Dibêjin ku ew ji malê reviya ye. Lê ez nebawerim. ez têrim ji ber ku xortekî qeşeng û dewlemendim Erê em nikarim wî bigirin nav çeteya xwe ew yekî tirsonek e herkes wî nas dike bi rastî em nikarin zirafqetiyan hilîn li navçetê çê nabe anha bite qize temam? erê wê kî derkeve meydanê Niha temaşe bikin. Hey ew pir jîr e? ez di nav deman na Hîn na divê ku tu berê jî imtihanê me derbas bibî berî ku bikevî nav me. ew çi ye Rêzik hêsanin Diego. Em ê bi taxûkê xwe ber bi zinarê ve berdin û yê ku xwe paş ve bikeşe ew winda dike viya ji bîr neke. Ew ya te ye. Bernard Lolita ma tu dibê qey Diego bi wan re li hev hatiye Bernard çi? Tu çawa dizanî? Ez û Diego em demekî dirêj e hevalê hevin ez dikarim texmîn bikim ka ev li dû kî ye û çi ye Tamam wisa dixuye ku ew li pey çeteyê ye. Haydi. Yê yekemîn ew e ku tirsonek nebe. hadi em diçin zehmet ku mirov bisekine Ew jê hatiye. Eger tirsî xwe dî paş Diego em nêzîkî em ê dawî bibînin dibin. ka li vir kê tirsonek Em pir nêzik bûn. Diego ev em diçin Hewan! xwe li vir şirdayê bigire kêt min te girt Hey Kate tu başî.
Tu anaha sembola çetaya me werdigirî. Ji vir şûn de tu dikarî pilerna xwe bi şanazîl xwe bikî. Tu bi xêr hatî çetaya me. Tu yê pêşînî ku li ser taxuka tirsavîtinê ji min derbas bî Diego, aferin ji te re. Ez bi durustî bêjim ez bi xwe jî me talmam. Heke tu bixwazî me re bibînî, divê ku em mêrxasiyên wiha nîşan bidin. Kî ji me hemyan herî mêrxase. Ya ku me kir ne mêrxasiya. Tenê me bêmejîtiyê bi hev re parvekir kît. He? Kêt. Ev kitekîtên derbarê wezîfa me de ne. Wezîfeya çi? Tu yê di nêzik te têr bibînî. Karekî me yê ku em bikin heye. Divê ku ez hîn bibim ka ev asîn han li dû kê diçin. Aferin Diego. Spas. Em ê bi vê hemû genimî çi bikin? Em ê wê di nav mehtac û feqînan de bi edaletî belav bikin. Ha? Ev bê nebawer e lê çawa? Tu me talmayî bûyî. Ev mervê han vê zexîreyê hemû ji bo jinû de belavkirinê didehev. Erê, aferin ji we re xortino. Erê baş e em li gor ferman û telîmatên di vê nameyê de di nivîsandî tevdigeriyan. O, ev hevalekî nû ye. Ev Diego ye. Ew nû tevlî me bû. Hûn bêyî ku bi min bişêwirin, biryarên wiha nedin. Divê ku tu ji bo wî xem nekî. Ew hevalê me ye. Ne wisa ye Diego? Belê rast e. Baş e, tenê fermanê min bişopînin û dê her tişt baş bibe. Ku wisa nebe wê pirsgirêk çêbe. We fêm kir? Erê. Ez ê di dema wê de agahdarî bidim we ji bo we karekî min yê din heye. Ayş xwe hebin. Taqez ew mirovekê dijwar dixuye ne wisa ye? Erê ez pir jê hez nakim. Wisa ye ew bi me re wek ku em zarona tevdigere. Ku wisa ye em nîşanî wî bidin ku em bi serê xwe jî dikarin tevbigerin. Lê çawa? Keştiyek heye. Ew zêr û malzemeyên artêşê bahar dike. û ew sibehê ew ê were îskeleyê. Wek pîlotan ku li bilindayiyan difirin. Hewar, bila yek alîkarî bike. Hûn ê min bibin îskeleyê, qayîka min bavayekî zerar dêt û naxebite. Fermandar. Tamam leşkererî. Qîzik bi ewleyî siwarî keştiyê bûye û dixwaze bi xwe sipasî ji te bike. Tamam, rê bidin bila bê, leşker. Spas ji bo alîkariya te fermandar. Ji bo berdela wê ez dikarim çi bikim ji bo we? O ne tişteke. Wezîfeya leşkera ne ku hirmetekî ji tengasiyê rizgar bikin. Teqez xwe tev nedin. Herkesî li vir berhev bike. Anha. Bila kes xwe tev nede. An ew bimre. Werî. û li vir jî barût heye? Bi rastî anha wê pirsgirêk çê bibe. û dek li ser me gerandin ha? Ez xemgînim ez benî. Min qet texmîn nekir ku dê ew tiştekî wisa bikin. Îsal İspanyayê çandiniya genim baş nebû. Me çi biha bixwastiye dê bidana me. Erê, ez jî wisa difikirim ez benî. Lê niha ew bêmejiyên ku tu wan kontrol dikî di keştiyê da ji me re bela çêkirine. Em ê bikarin dîsa genim bînne İspanyayê. Lê em niha çi bikin? Kiş rûyê we dabû. û fikrekî min heye ku em vê pirsgirêkê bipişkevin. Dibikêr bê. Erê, wê li hêviya destê min ê bi huner bihêle.
باوا ماقی دیسا که شوادی نه هات مالی او براستی خما تنینه بیجی بیر بکه و اف حسابین کمدابونه ته تفقداند روزا کار همه اوه که تو دفکری تو نبینی که چی به مهاتیه باوا تو جمله بنده چی؟ دوی که تو گهداری بکی من ببخشینه میرا وقت شرکت تجاری هندی هم باشور لوره و دخوازت ببینه استم از بهیوی مکو توی روزه که فهم بکی پرهیسان بو از نکارم باور بکم هره لیدور امی چه بکن؟ Ez bawer nînim. نها گهداری بکن جی کرما خوره براستی از نفکرن که دویم دیسا وی بکن Xem neke Diego. Tu dibê qey zor û tenê kar bû viya bikira. اره راسته ام تام وقت زورو ببن قهرمان اره لزور و جبو کسان بیشی نشر نکه Oh erê. Tu wisa daxivî her wekî tu zor bixweyî wisa ye. هل بدنا قسم من اوه کو اموها دوم بکن و دیک روژه دا ارتش محمویان بکوشه جبو شرکنان لدج ارتشین رین دین جهنه لی ام چی دکارم بکن مزنی ما تو کری مالباته کی دولمندی نه وک مفقیری دیگو ارتش هبالین ته وک هبالین من نپر چقاندنه در حقی ویده تو تشتک نزانی هی خورتنا پیغام کیامش بوه هیا ظلام دخازه و ببینه دوه لیبوری نخواه بخازه Baş e ez divirim dest bi xaftirê bike. Lê hinek meşgûlin. دەزێدە درێژ نەکە کیت Li vir çi dibe Esara? من پێشنیار لێ کردبوو کو هەن لە گۆڕنامەیان فەرمانên من بجیبینن لێ خۆرتنە وێ گوه نەدا وێ بسەکنین نەهێلن ئەو بدورکەوە هیا لەڤەر عەفداڵ Diego! ئەرێ کیت ji بۆ te karekî min heye ku te bikî berê ku em bikin به امکانه و وان همو گنمان جکوانیه زعف تشت هنه که تو وان وقت تشتک نابینی فران وک میناک دیه وان همو گنمان چخاست ممکن دبه زوب کشتیه خواه بکشین اسپانیایی اوش بو و پرکی زیده بدن ته نه وستاناکم تا چه گوت؟ کاری من نوساله با آوایی که دندمشه او گنمه هم با آوایی که کشتین دزین لی از دناف دزیه دا تو نمه او از آمده me ku van hemû gotinan ji bîr bikim. Ji bo vê pir derenge ev nabe. Kêt? Kêt? Ji bo ku em van genman berhev bikin, ku rêta alkariya me dike. Tu ji bo wî şaşmayî. Tavê li wî vekin. Erê, helbet, çawa ku em hîn bûn ku genem li İspanyayê ye, em ê wî vegerînin. Baş e, tu yê bi me re li hev bêyî. Sekine! Ez ê bi gotina te bikim. Ne pêwîst e ku tu bi gotina wî bikî. Ev kî ye? Tu yî. Wê bikuşin. Ji bo ku hûn berikên xwe bi xwe tijî bikin, hûn ji devên feqiran xwarin didizin. Ez nahelim hûn vê bikin. Wê bigirin. Kit! Ji vir herin. Zor û em ê bi hev re şer bikin. Tu li gor plana xwe ha ji bavê xwe hebekî. Ji ser riya min rabin, bêmejiyan. Ha çek! Bravo!
دەرم بۆ خۆرانەکە حیا کو تو خراپکردنی دۆم بکی وێ ئیشارە لە دووتە بە بلا هەرکەس ببەخشینە ئەس خەمگینم ئەف شاشیا من بوو وان ئەس خاپاندم هەر تمیژ وەربوو ji kerema xwe re min bibexşîne em hemû berpirsiyarin. Ev ne şaşiyawiye. Wan em hemû xapandin. Erê ev rast e. Em xapan. Na bi rastî ez Kêt he? hevalên te yê qenc hene. He? Erê ew ê herî başin. میزەفرەن تو فهم دکەی و شرکەتە تجاری یا هەندووین باشوور دژمنên tên ئەزەلینە ئەوێ تشتێک li vir nehilin vê bizanibە Erê ez zanim û ez ê bi avayî li hember wan şer bidomînim. Wekî şerê wê li hember wan mirovê xerab. û ev şerê me dê bidome heya ku ji bo her kesî edalet pêk were. Bavo. Me bi temamî Diegoyê jî bîr kiribû. Ew lê îskeleyê ketibû avê. Havar min derxin. Hadi. Tu başî Diego? Cara bê bi bîra min bixin ku ez dilên xwe melevanê bînim tamam?